Lucha fuying ni katlunoy charwa rakwa vatvatak. No kanunangam amiyan so tawa manchinya di Yesuso. Yamapatanang sirao chadi dia tau so nakamda siya matadutuam natuwakwa kasiranyi Pilato. Maniring si Yesuam manwa. Nyuy pansisirao tau do chadi dia yarakuraku so raratana kano karwanda. Urida ikakmansang. Baka na akmansang. Kupachiring dinyam. No si jika mo mamliyasam. Akman kamo susanga mawakwak. No karday na no makaranga niya to'y dano tao do siloyam. Wow so ikakarwan siraw ni kardayan. Kapachitupos da. Jinyo akwan wo karakurako no raratanda kano may varido Yerusalem atawan. Kupachiring dinyam. No si jinyo ablisiwo kapiraratenyam akman kamo sanga machitupos. Miratatangam mangununong si Yesus so pengengayan na siya. Maniringam amiyan so asakatawa may mua so ufako akayo. Maunayam naknak menaw kapikala na so asina di makakal. Maniring do lamlam soinam, yan nakatlo akawan wo kaywaya ya kunyimuam, ya padimayasi. So tumunan bayi siyata ya manlin. Maniring wo lamlam soinam, dikakman sang so nakanakam. Aidan tapala so kasakawa na payvayvaknan. Simaksi sawa na kapayasinam, uriwo verdantasya. No si jimayasyam, uriwo at barantasyam. Ipisa kapiwalam no tawam, mang nanaudo pininorian si Yesu. Amyandang so asakamavakas, kuvutan no kalamsoyan ni Satan. Ni may na minakawawso ikarwaso awawan. Amuriwo ipivuvukor na dirana may sunong so likoda tumanak. Machita na ni Yeswab tawagan na. Maniring diyam mukavakas. Nanikarwan ni murana no ingyingnan mo. Pauptaan na lima na ni Yeswam. Diyan ni may yararayurya. May tari-tari ng ranaso kataw-taw. Uriwo nisarayan na niya diya matadoto. Machita na no tumalamurong no pininorian si Yesua. Mangiwakwak so ingying nendo ipiwalam no tawam. May uya-uya. Maniring duarwa tawam. Yakan na maruwo tamo ipivare. Umangiwakwak so ingying nanuranayam. Vare do kan na maruwi. Amuriwo, iparavorisya do ipiwalam no tao. Maniring si Yeswam, inyura na mapakapyapyaso na kematawam manwa. Nyuji pakanawo makakadaya vinyi nyo do ipiwalam no tao. Yamiyan do dya so sivuvong niya pulahan. Yanawawo so ikarwa so awawa na nivaud ni Satan. Manwa maratu ko viso sang do ipiwalam no tao. Mamiring daw chiring ni Yesu no mauyan niya tawam. May latlat-lat sira. Nisari dano arwa tao minavari na jira. Maniring si Yesum. Akman swanjin paro italamurong na niya matadoto. Ikungupay yayingan ko siya. Uyuyat na niya matadutodo talamurongan na ninyam. Akman so liktavot to nunapa. Muaun no taudo pay muamuan na. Noam lidaranam akmaranay kaywa payvayan no miya sasalap. Maniring si Yesum.
ikong payayngan ko so italamurong na niya mataduto. Uyuyat na niya mataduto do talamurongan na ninyam akman so kusorino udo nga arapen numavakas paravorendo udong ipimuay na siya. Kakadain na ni Yesu arwailya pangnanawan na may pangido Yerusalem pachitsin na no asa katao. Maniringam mupanirisiringan manwa. Pero tawa pataradangan na niya mataduto nga to. Maniring si Yesu jam. Makuyat kamwa umyavayoso machityo nunod nyo. Kupachiring din nyo. Aro tawa makrano kasdepda machikaup do italamurong na niya mataduto. Jisra makasdepa machikaup jir. No ano banaran na no mapivarisam may tatanek ka mo do pantawa mapaktuktuwa manchino. Mukarakay, iwangan mo payamanan. Jabo ka din na mapichiringan siya din nyo so. Di ka mo makamuam, kudyaten ngiyon nyo kapwa. Numanyiring kamuam, ni machiyop na mendimwasyo, akapang nanaw mo doili na menasyo, uy tufis na din nyom, kudyaten ngiyon nyo ni kapwan. Kari kamwa yamirarate na tao. No si machitan nyo si apulahan, akani Isa, akani Yakobo. Kano arwa panuyunuyuan na so chiring niya matadotwa, yamachikap do italamurong na niya matadotwam. Inyo tuvuyin dado pantowa kapi lavi-lavi nywa, mapigari chigit sungapenywa manenese. Amiyan so arwa ni mapudo pi kililian na machiranggang do italamurong na niya matadoto. O ni machipano no jatawam, panumanumaan na siraan. O ni machipamano-mano nga tawam, pangayin na sirado panudyan naan. No kanunangam, amyan so tawa matsyagum do farisaya mangay di Yesu. Manyiring siram, apyapyaw kakarumududya, amangay do matar kaili. Ta navuvuan ni Helotewo nakawakwak jim. Maniring dira si Yesum, mangay nyo ipanchido yak may vutdakang. Ta si charoya kasimaruam, mamurwo ko so kalamsuyan ni Satana, kapangiwakwak ko so may kaingi na tao. Ikatlo na rawam, pakavusan ko varay ko. Tana akman susangam, si charoya kasimaro nakasimaksi saraw nam jabo ka di ko angayan do Yerusalem nga tado dango nikawakwakan dano panuyunuyuan na so chiring niya matado to so ikakman ko sang inyura na tao do Yerusalem ngam nyuniwakwak ko panuyunuyuan na so chiring niya matado to. Anyo kabubus jira wakwaken. So yana nito voy niya matadutua lamlam soy na jinyo. Koi kakrawo kaparawa ko jinyo do kanginanawan nyo. Akman so mano ka kumalupkup so anak nano panid na. Nyo jakran. So pimakarwan na jinyo niya mataduto. Amko pa chiring jinywam, jinyura na chitayakanan. To dangay do panchenyo no, arwarwain tao maya nituvoy niya matado to.